mugoco wa kila kitu ona nyama na kindu giothe kiria ungienda kuruga na ni mucere utangi guconora. Uyu ni mucere ukuritio no gekiro bagiti-ini ni murimi waku makuria Mwea, na uguo ni mucere wa gikiro kia iguru. Mwea ni kuikaine na kuruta mucere, no uyu ni mucere ukoragwo uthondeketwo no gabaciro na njira njega. Na riu niguo ukenerere mabura maya, Jamii Pishori Rice ni makureheire offer njega tuona waingira thiini wa supermarket yoro yothe ya Naivas. Kilo imwe urenderio na ciringi 250 handu ha 300, kilo 2 ukenderio 400 handu ha 590, nacio kilo 5 ukenderio 999 handu ha ciringi 1500, na uguo kahonokio ro wa gatwi. Na riu ungenda gutuika stockist wa mucere uyu kana gwitie mucere waku, no ukorwo ukiaria na mundu gwitwo Alex wa Jamii Pishori Rice. Uyu ungimunyitana na beno ya 0700 081 115 0700 081 115. Na ni turenda tugagukuruhania thiini wa mwago uyu mugima ono tali uraingira kuria Naivas, tugakorwo ati ni turakuhe kiheo kuma kuria kwa Jamii Pishori Rice, na turakuhe kiheo wona wacokia kiuria kiria turorania rucini rwa umuthi. Na kiuria ni wa kiu thiini wa screen ya TV yaku, kihana uguo: mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice uguragwo nja wa bururi kana ukuragio guku bururi-ini. Mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice uguragwo nja wa bururi kana ukuragio guku bururi-ini. No utwandikire anja yaku ritwa riaku na kuri uri, kuri namba iyo ya WhatsApp 0791 084 724 0791 084 724. Tugithie kurekereria tafarira haria mathaa-ini ma thaa 3:50 uguo, ni tugukorwo tukiaraniria na umwe wa ahotani na tukimutuge kindu agikenerera ona agithiaga kuria thiini wa Naivas supermarket niguo gucemania na mwago ucio wa bei hure ithano na njira nene. Ni tugukorwo tukiaraniria na umwe wa ahotani. Ni ihinda riega muno na gitio kiingi muno gukorwo nginyita ugeni PS Mary Muthoni thiini wa studio niguo tukorwo tukiaraniria hamwe nake. Asante sana ni undu wa gukorwo utuheta ihinda riri tukorwo tukiaraniria nawe, na ni gukuhe kanya gaka niguo ugeithie mwiroreri. Ni thengi muno ni undu wa kunjeta thiini wa studio no. Ti muthenya wa mbere gukorwo ndi guku, na ni ngenaga muno ngiuka twaranirie na andu maitu, twaranirie na Kenya niguo tumenye buria tukutwara Kenya ino na mbere, na tumenye maundu ma ugima wa mwiri tukinyitie ku, na ona wokegerwo bau ukaigua ndeto buria irathi. Alright. Asante sana. Na muno ngwiciria maundu ni maingi especially thiini wa ministry ya ugima wa mwiri maria hihi a Kenya mangikorwo makienda kumenya, na rege ciuria na njui ni ucemanagia nacio nginya nenda-ini na kundu gutiganite rira wathi micemanio andu ringi no kuigwa makiuria. No reke tugie kanya ga gukorwo tukiurania ciganona. Twambiririe na kurania atiriri Madam PS, mwaka uyu wa 2025 ugithie kuinikirira, tugiuga ruhonge rwa ugima wa mwiri ruikairite atia? Ni maundu maingi muno mathiete na mbere, na ni ui mwaka uyu ni gutwambiriritie ku roll out maundu ma universal health coverage. Na universal health coverage itikoragwo ikimaanisha OSHA tu, ikoragwo ikimaanisha maundu ma kuroria uboro wa patient, maundu ma insurance, maundu ma aruti ma wira, maundu ma infrastructure iria ikoretwo ithibitari isu, maundu ma ndawa, maundu nginya ma buria andu mararorua mangithi kuu. Koguo tukiroria kuria tumite ni kukunene, na kuria tuthiete ni katurarorereria kuona ati maundu no mathi makiagagira. Ngiambiriria uboro wa tasha, ungiona to mundi andu bakubi milioni 28 ni meandikithitie, makauga ati nio ni ndirenda gukorwa thiini wa insurance ino ya thirikari. Na ringi andu aya 28 million ni aria marathi thibitari, thiini wa thibitari ino cia gukundi kabisa. Na ni ui thibitari ino cia gukundi ni cio twaugire any primary health care facility
ndwagirwe ni kuthii ukambiria kuribua ndeto cia kwandika kandi kana ukambiria kwirwa umbuke kana wiki atia wagirwe ni kuingira undu wa mbere ni gukorwa wiyandikithitie peke yake no menye kwiyandikithia gwi SHA ikoragwa free of charge no ngana ungirifa riu thibitari iria nene kana kure kuna ndagitari munene kuu ni kuagirwe ni gukorwa uribite maundu ma Social Health Authority tukirorio boro wa patient safety kana ugima kunyitirira no njitekeria tuthie tukigeragia kurania oro hau gatagati-ini niguo tuthie tugitheragia hau hakwiyandikithia ri ni hakoretwo na mateta ati rimwe mundu ringi ni arathie kwiyandikithia ugakora haria mutambo-ini indo iria urorio maundu matiganete at the end of the day wona waihuria anja iria uraihuria ugakora riu wekirirwo rate ya kuriha iguru ringi gukira uhoti waku had you considered that riria system yathondekagwo to consider the muno menye means testing ni scientifically kana ni kaundu kanyitiriritwe ni maundu ma science ati kaundu karia wecuria bau ni uboro wa ma ringi na ringi nukoraga mundu naugaga atiriri urorua kana una nyumba ya ndaka kana una nyumba ya ngoroba kaugo na ya ngoroba nigu ndukoneketa ka utegitonga riu ni gukoragwa na tundu tu twingi muno no ngauga atiriri angikorwa genuinely ni wandikire maundu maku wega piu no kona mbeca icu ni ikoretwe inyingi tondu ringi na ringi no ukorwo na nyumba ya ngoroba no ni wari na kamusara na nikathire nandi ni wagirwe ni kuthi wabicini cia SHA niguo utethererwe kana wonererwe buria ungika niguo ndugakorwo ukibinyiririka na nitugite nguririkanie ati thirikari ni yugite angikorwo uma ndungivota kuriba andu acio nimo makaribagirwa ni thirikari na ni wonete nginya muthamaki wa bururi nonanitie from the word go akamba akaribira andu aria metagwa indigents kana andu aria matangivota na MP ingi ni onamo ni manyitiririte makambiriria kuribira andu nginya governors ni mambiririe kuribira andu aria mena matangivota koguo system ino ni mubango wiho wa tuge governors na MPs kana ni mundu kwiyendera anybody onawe no wigue ukauga ni ndirenda kuribira kamucie kabanona njui gatangivota kana ona no utethererie nginya aruti maku mawira kana andu aria murekara namo but there should be a structure area Togo president augete ati thirikari ni irihagira as of now ni andu igana mariheirwo hihi combination ni ngwiciria no njuke ngwire what number later in the day tondu ni ikipaga igichenjaga ni to mundi kiroko andu aria mauma mayandikithitie no marathi makingibaga okay no marathi makingibaga ni undu wa buri andu marathi makiandika no ndu no tuhuthire ithabutari ya hwayuku no marathi makiandikithia total number is close to 28 million andu aria meandikithitie ni more than 27 million people aria meandikithitie thiini wa SHA koguo tungithi na mbere ni kuonania ati andu aria mena mathina kuria at the bottom of the pyramid no makorwe magitetheka mangiribirwa tondu thirikari no ikorwe itiku identify ite tondu thirikari ni botete gukorwa iki-identify andu thiini wa social protection no nginya andu aria akuru ni makoragwa mandikithitwe koguo thirikari ina data tika turathi kwambiriria kaundu keru andu acu ni moikene thiini wa thirikari andu aria matari no hoti andu aria mateno boti no ni mathiaga na mbere na kuongerereka kuringana na buria maroneka guku isagini koguo o buria marathi makiandikagithwa no gu marathi makiongererekaga no tukauga atiriri you are not ndogiretwe uge atiriri niyo ni ndona uyu na ni ndirenda kumutethia ndogiretwe ni kumwandikithia no mwandikithio nawe no muribire tondu ucu ni wendi waku na nikio orona thiini wa system ya SHA ni gwikiritwe nginya kindu kiretwa wall of fame no ukorwe tariu governor na ribirite andu 20,000 ma constituent yake kana county yake
ugakoraga thirikari nayo ya thirikari nene nä ä rä bä rä te andå mangä kinya more than 600,000 arä a marä bä re more than 600,000 makarä bä rwo na ona tawe må ndå philanthropist no wä cirie uge atä rä rä nä å kå na twana twandigwa ndä ronire barä a nä guo matä kabinyä rä rä ke kanyambe ndä marä bä re koguo gå thiä na mbere bå rä a tå rauga nä atä maundu aria ma ugima wa mwiri tucetete ni kuonania ati mundu ndagakoragwo akibinyiririka kimbeca kimubuko buria uraruta ndukabinyiririke pia ndukathiage thibitari ugakoraga nginya gutina ndagitari gutina ndawa gutina indo icio cionde na ni njui na ni wigitwe kindu kiria andu makayaga muno ni kuga hakuna dawa ama ndathire kuu hakuna hata daktari ona gutenginya nacio ona gutenginya ndui icio nicio structures na systems iria turabinyiriria muno kaundu ka mbere tureka ni reforms cia KEMSA ne gwenda tutikambe gukinya hau uguo ha kwamba kweherera SHA tutarikitie tumaundu turia twiho wa mbere hau wagweta uhoro wigie no wagweta uhoro wigie andu aria mararihirwo ni thirikari na uga thirikari ina data ya kuonania andu aria ringi mena thina wa ikiro cia thi ndiwe muhuthagira parameters cihana atia gukinyaniria ati mundu uyu ena thina uyu kana ni akinyitie handu ha gwikwo ati ha gukorwo agiteithio etagwa means testing na thirikari ni scientifically ni mena uboti wa kumenya na nginya at the bottom of the pyramid kana kuria isagini ni ui thirikari iku thirikari ina village elders thirikari ina nginya sibo thirikari ina kila mutu kuria isagi koguo ndungi ukobenanie tondu ni tukui ona ngakwira uthi kwanyu umundi unjire kamuci karia kabinyiririku muno nukunjira onawe nukuona alafu riu tukarete scientifically means testing kana ciuria iria ingibota to guide kana to direct na probability yayo igukorwa 99% twi right kana thirikari ni right buria yonete uboro waku okay tondu ndungikorwa no ratwonia flash life out here no koragwe ni nguo cia kuboya kana ni kindu takiu no kuoneka ni nogu no lakini probability yayo koguo probability ni ratu guide kana ni ra guide thirikari kuona ni gukinyiria baria ungibota na nikio rona nginya thiini wa SHA ni to introduce teria retwa lipa SHA pole pole tondu kuna aria partially mangibota kuriba kigina kiganona no gukorwo yo no ubote kuriba 300 per day ko ngibota kuriba just 10 bob per day riu tukauga atiriri ndukabinyiririke akorwo ndona mbeca icio cionde irio wititwe let's say 3,600 kana 3,600 ukauga niyo mbeca ino ndingibota ona no mbote cia mieri ta thenogu mieri ina ungigania 3,600 na 12 ni mbeca cigana icio ni 300 per month ungigania yo 300 per day ukaribaga ciringi 10 o muthenya na ko mundu angibota kuriba ciringi icio 10 either o muthenya kana ke wiki ukaribaga 70 kana ke mweri ukaribaga alright 300 riu ongireba ona down payment ya mieri ina mwaka ucio ungi ubewe mbeca icio cingi ni I mean mieri yo ingi in the year ukabewa mbeca icio cingi ni thirikari ukeragwa niwe ni ndakubea mbeca ino undibage polepo niguo athi thibitari ndugakorwe na thina alright ni mukinyairwo ni mateta megie arwaru aria mabataraga motungata ma kurigitwo mirimu ta ya cancer kidney mathina ma kidney na uria marathinika na SHA ndirenda kuga ni tuthi maundu ma SHA ndirenda tuthi case by case tutika generalize ndingikwira uboro wa cancer twambiriritie na 300,000 tukiroria tukiona mbeca ino itiregana
ikiambatwa igikinya 550,000 bado aitoshi na nikio regirwe munene wa kanya bengwire tondu ni ndina ndeto nikio regirwe munene wa bururi augite ona ni ikwambatwa ikinye nginya 800 or more tondu maundu aya it's continuous process maundu ma dialysis kana maundu mangi ma bigo kana mirimu ino ingi nuronire nginya ni turandikanire na Nairobi Hospital turandikanira na Aga Khan Hospital turandikanira na Nairobi West Hospital tondu ni tuwi mirimu ino ni yetwaraga andu nginya India no turenda kuga atiriri angikorwa kuna ndagitari mangibota kuthondeka andu guku kwa nini tuende India na nikio turandikanire na Nairobi Hospital na Aga Khan Hospital ati ugicenjua mbigo ukaribagua rate ya SHA rate ya SHA ni kuga atia SHA igeririte ta 700,000 no thibitari ino ciaribagia mbere ya ona milioni 2 riu macoketie ndi nginya rate iyo ya SHA nigu mundu wa kawaida ndakagie na thina wa kuthina ku ni maundu maingi muno turanyitanira na kunyitania tondu tuki happen kana tungionekana ni ri andu macokanagiriria makambiria kurania atiriri how do we resolve this ni ndirenda kwira thibitari imwe especially thibitari cia binafsi angikorwo ni tubetwe rate ya SHA tiga kuongerera mbeca tondu ndingikwira gikombe ta giki ndirakuba ngiri 5,000 uthi ugakigure alafu bare orathi kugura ugakora mundu nongerera ngiri cinge 2 nurona riu ucu ni thina tondu ukwambiriria guteseka kuria ngwetha ngiri ino 2 ku na ndirenda kuthi deeper into that tondu ene mathibitari kana andu aria mararani mathibitari ni maramenya ni ndu indiraririria mathibitari mandu kiumbe ni tutige kubinyiriria andu ni maribie buria SHA igite pesa kora SHA yauga wathondeka mundu malaria wathondeka mundu ndui ino nicio mbeca ugacokerua ni SHA tiga gutwika greedy kana ugatu mulafi ukambiria kuribia mbeca nyingi makiria ugakoraga nginya gacindano wandikite bau cindano ni ngiri na ni tuwi cindano ni 200 koguo ugacokerua iria 200 ni SHA alafu ugacoka ukaribia murwaru cingi 700 it is wrong. Alright, jetikiria turore hena report ya twarirwo kuria thiini wa bunge ni kamiti ya health egie ugima wa mwiri na yaragio mamwe ma mathina macio especially megemainie na mirimo ya cancer kidney na uria SHA iraruta wira. One of the issues that came up kuma kwe report iyo yonanirie ati ne gukoragwo kwina ihinda ria thiku ta 5 guo cia gweka laboratory test cia andu aria ringi makirwarite murimu wa cancer kana mirimu tayo turagweta na thiku 12 cia mundu gukorwo ringi akire ICU limit so limit icio cikonekana ta tale very realistic in terms of the situation ira iradirwo nayo nikio ndirakwira atiriri na ni ndereithia very clearly tungi deal na case by case na ndakwereithia twambiriritie murimu ta wa cancer with only 300,000 tugicoka tukime improve to 550,000 na tutirakinyia muthia tungiona kuna kindu gitigaru na nikio gukoragwa kuna kamiti ya kuroria tariffs ino on half year basis makaroria scientifically makona murimu uyu ungibota kuthondekeka na mbeca cigana na nigu murwaru ndakabinyeririke na nginya ona muigi wa thibitari onake ndakabinyeririke koguo ni maramit every time na nimo maratuba guidance metagwa tariffs committee na nimo maratuba guidance and it is in the law tiate nika tureciririe go set committee o ugu it is in the law ati no nginya matunganage every 6 months maka review magatwira murimu muna ni wongererwe
kana no nyibanyibirwe nigu maundu aya matigakora magiuka, and I believe moving forward maundu aya nimegutwika sorted. No angikora ni specific issues ikoro ni mundu umwe abana baria tu ni tundu tungithikiriria on a daily basis kuringana na murwaru augite atia. No kaundu karia tukinyiriretie ni patient first. Na nikio ronire nginya ni turathondeka watho wa quality of healthcare na patient safety bill. Tondo tutirenda kuonaga mbica cia arwaru iburitwe thibitari magatumaga kuria Facebook kana social media makiuga buria marakoranire na kiundu matina koranga ndagitari akandu nimekaga mucene kuu thiini na mateana rorua. Turenda patient akorwe na channel ya go channel issues tutegetagirire reporting nginya riri ikathi bunge nigu tubotage go pick issues. Turenda gukoragwa na direct contact ya murwaru na ni njui kuthi na mbere tondu nginya inspections ya facilities ni very important. Ringi na ringi ukoraga facility temwe ni yaberwe level iguru kuringana na services iria marabeana. Ugakoraga kuna thibitari imwe iritwe ni level 5, no menye level 5 is a very high hospital, ni iria ina nginya specialized care, no services ciao ni cia level 3. Ugakoraga nginya gutina ndagitari kana aria meku ni mo merutire maroko te qualified maundu mogima wa mwiri wega kana maundu ma specialist care no gakoraga nimo mararuta wira ku. Kwa maundu acu monde ni turakinyiriria muno na inspection ni irathi na mbere nginya across the country through KMPDC nigu murwaru agakoragwa na arakinyiriria kana na arabewa haki yake buria yagiririkite. No ngakinyiriria atiriri tondu gaka ni kaundu karabinyiriria andu muno maundu ma referral system kana maundu ma referral care. Mundu na menyage ndungiuma mucie gwaku ukathi thibitari ya Kenyatta no renda kuthondekwa kana kuhudumiwa oma wambe uthi ku aba ku ndagitari uyu wandi akurify. Ni ndonire nginya kuria gwitu Kirinyaga mutumia kanjira we na thire thibitari ya Sagana agitetheka ndanaribua windi yo ingi akithi ya mundu binafsi akitua mbeca cia kwiyandikithia. Windi yo ingi athire thibitari ya Murang'a level 5 ndunurona umete Kirinyaga kwanza ona ndo wa Murang'a na ni wathi nginya referral hospital kuria Murang'a umete Kirinyaga athire agikora ritwa riake ritiku tondu referral system we have digitized everything. Wow maba korwa ni wandikirwa ona ndukunindie buku ukathi ku niko gakoraga ritwa riaku ni riakinyire ku. Na nikio turona nginya maundu ma primary care networks. Primary care networks ni kwiga mathibitari aria mebakubi na gikundi kimwe geographically mapping out of facilities iria ibakubi nikio ungiandikithia thiini wa SHA uretagirwe thibitari cionde iria ibakubi nawe no kerwa tuonie which is your primary facility na primary facility ni iria ibakubi nawe na ni igukuonia ino nicio thibitari cia level 2 thibitari cia level 3 na thibitari cia level 4 kana cia level 5 koguo ni uwi wherever you are kuna thibitari iria ibakubi nawe. Alright, ni ndanyita hau auga ni gukoretwo kwina committee ira review maundu especially megemaini na SHA after every 6 months, but I don't know whether within the recommendation iria ciikitwo ringi ni committee iyo whether this is part of the issues that has been raised or we teenage mothers matire na IDs na magakome no ritu wa kwiyandikithia na SHA na maundu ta macio guo na nyitithania uhoro ucio no uhoro wigimainie na mauritu maria makoretwo kuo na uhoro uyu wa Linda Jamii
na ni gukoretwo kwina direct in the political space ya kugeria ku compare Linda Mama na Linda Jamii. Issues icio shirareizwo. How have you handled them? Yes, it is part of the tariffs committee magirwo ni gukora makiroria end to end from ririo wakinya the triage nginya ririo urabewa ndawa, na nikio kuna nginya track and trace iria irathondekwa ya ndawa ati tukamenyaga kumagia ndawa kuria yumite niguo ya kureactira ni tukamenya ndawa eno yaumire ku. Now maundu ma teenage mothers, ciana if it is my daughter ndina kibande giake na she is under my house, koguo no wathi thibitari no ni marabewa nginya temporary IDs. Temporary ID ni ya kumutethereria athondekwe thaisu, no takuga ona andu aria maumite ayu tariu in our neighboring countries na ni marenda kuthondekwa na SHA ni mabeagwa ibande cia alien IDs niguo mabote kuthondekwa. Koguo that is already covered. Alright. Information maybe nio itakinyirite kila mtu kana itakinyirite mashinani, na nikio ndiaba niguo ndimere korwo kuna teenage mother in your house nathi Huduma Center nabewe temporary ID niguo abote kuthondekwa thibitari. And especially na package ino ya Linda Jamii na ninjui ni kukoretwo kuna ciuria nyingi muno about Linda Mama na Linda Jamii, na ngauga atiriri atumia ni very catered for, ni manyitiriritwo muno more than even yari thiini wa Linda package yo ingi, tondu thaino mundu athie na murito thibitari na agirwe ni kwamba kuona ni undu wa prenatal care kana antenatal care ukarorua na ukagaidwa no ukabota kuonererua buria ungika mbere ya ukagia mwana, na ona wagia mwana postnatal care kuna that bit na ithiini wa SHA ati no ucoke thibitari yo ukorwo ukirorua wega. Na nituthiete na mbere nginya kunyitirira guku mashinani through community health promoters. Ni mara identify pregnant mothers in the community na kumathomithia na kumapa referral, kumera kuria magirwe ni kuthi, buria magirwe ni kuria, buria magirwe ni gwitikira care hygienically kana levels of hygiene ko improve, na nginya buria magirwe ni kunyitira twana tu niguo twage twaciarwa niguo tutigakorwo twina malnutrition. This is an end to end program iria ndathikiriria arrangement iyo ri maundu maria ringi uragweta ni makihanaine na maria mari thiini wa NHIF and tukiuge Linda Mama, but the difference is perhaps no theria haha uguo is it only for the registered SHA members? Tondu hau niho hararehe ngurani, tondu kuria kwa Linda Mama kwerikanaga ati ni mundu nginya utayandikithitie na NHIF. SHA kila mtu anafaa kujiandikisha. NHIF dealaga na a very small population ya Kenya. In fact 20% ya andu aria mari mandike. Koguo atiakinyagira andu monde. No menye buria turauga thiini wa SHA, SHA era include the 55 million Kenyans aria tunamo. Na buria turoria mundu ni atiriri andikithie tu, tondu na tukithi na mbere twina igina ithatu. Kigina kia mbere ni giki kia primary healthcare, primary healthcare fund ino tukame appropriate gatia thiini wa bunge angikorwo tutiramenya turabangira andu megana. Nuona no nginya twiyandikithie, tondu no nginya niu ta katibu mkuu menyage ngiandika how much I need ya primary healthcare fund. Mutirabangira kuringana na data iria heanitwo for example ni KNBS, but we need people to register. Ciana ni iraciarwa o muthenya na ni marandikithio ni KNBS na ni marandikithwa. Yes, but thiini wa SHA ni turenda data iyo
verified. Okay, niguo tutigakore turatara nginya andu ma Tanzania. Koguo for planning purposes ni turenda andu ni meyandikithie. Niguo na wathi thibitari ugakoraga record ciaku iku. Tondu yes, we can use KNBS data. No wathi thibitari record ciaku iku. We need your name, na tukamenyaga nginya kuria urekara, na tukamenyaga murimu uria urwarite kana ona ndawa irio waberwe 1 year ago. Niguo ndagitari agakoragwo ena history yaku no kabota kuthondeka wega. Tuna mathina maingi muno nginya ma kiria kiretwa antimicrobial resistance. Ugakoraga mundu nebere antibiotics na agurire chemist-ini athi thibitari riu ona iyo isu antibiotics itiraruta wire. Koguo ni turenda nginya gukorwa tukiguide andu uboro wa menyuire ya ndawa. Niguo andu matigaki kuthukage chemist kuthi kwigurira ndawa. Ni turakorwa nginya reaction cia ndawa. Ni turenda kumenya kiumia kithuru uraberwe ndawa ino ni ra reactire mwiri waku na ni turenda gugucenjeria. Angikorwa tutina data yaku ugatetheka atia. No menye healthcare is not just about numbers. It is about the health of the people. It is about us. Koguo no nginya tukinyiririe andu ni meyandikithie na kwiyandikithia ni free. Ono kiyandikithia marita 5 na nduretua mbeca cia kwiyandikithia. What is the problem? Alright, jetakeria tuhutie maundu mele tumegemaine na SHA niguo turore kaundu kangi ni undu wa ihinda tukigeria kuiganania maundu. Uhoro wigie kwa muhiano oro hau uguo hegemaine na Linda Jamii tukiringithania hihi na Linda Mama kuringana na ndereti uria ikoretwo igithina no wega tondu wi haha riu niguo therie maundu macio. Mutumia utale mwandike kana reke twambirie na uria mwandike mutumia mwandike kuringana na SHA na agikorwo ni gucenjetio no ugugitwira SHA contribution no nginyagia cikorwo cineanitwo ni mwandiki wake gukinyia tariki 9 niguo hihi agunike na motungata macio uguo. Nake uria utale mwandike agakorwo ati no nginyagia akorwo arihite SHA contributions cia mwaka mugima. So assuming mundu ringi ndari no hoti wa kuriha mwaka mugima, in that case kana assuming mundu ni mwandike na ni agia na bata wa kuhuthira SHA na mbeca icio citineanitwo past 9th, how are those challenges being dealt with? Mundu mwandike no yonani my thirikari itangibeana mbeca icu labda ndithondekwa by 9th no su ni watho wa bitukirwe mbunge no su ni watho turakinyiriria. I mean that is an offense by the employer kwaga kuremit mbeca cia mundu by 9th. Okay, have you dealt with any employer regi wagite gwika uguo mundu agathinika? Many of them na nikio turauga patient safety bill ni gukorwa ikituba ikiba patient opportunities kuripotaga maundu amwe tasu tondu ringi na ringi ni mara happen na tutiui na patient ndokite kuga ati itironeka. Bau bangi kuga ati mundu ti mwandike na nduno boti ni njaririo boro wa lipa SHA pole pole. Thirikari ni rakuba mbeca igakwira korwa nduno boti kana no uramenya wira waku ni wa kibarua ukonaga mbeca periodically. Nikio turenda gukuba mbeca ino wambe wiribire tondu ungikorwo umurwaru ona wira ucio urenda ndungithi. Na nikio turauga osa mbeca icu urabewa lipa mwaka mzima uribe SHA. Ati ona ungirwara in media kana urware 3 quarter tukinyite 3 quarter of the year ndugakoragwa na thina wa gucoka mubuko kana ukorwe na thina wa kuga atiriri mimi sina pesa ya kwenda hospitali ukathondekagwa na maisha maku ni mekuthi wega. You forget about maundu ma gwicirio boro wa kuthi thibitari kana kuriba thibitari. So there is lipa SHA pole pole. Andu ni utilize lipa SHA pole pole. Na andu ni marengira. I have data here I can tell you
as per last evening buria kurathi na mbere ungi if you in terms of kwiyandikithia pole kana alright ona kwiyandikithio pole my phone is slow no njurie kiuria kingi alright ne tugutanya ona wamiona ni ukunia alert eleke tucoke mwena uyu wigie UHC ni ukugwetete tukiambiriria kuthomera alright ni akinya registration ya Kenya thiini wa SHA ni 28 million as late as umundi ni Monday okay 28 million andu aria mekite means testing ni andu 7 million over 7 million andu aria mekite opt-ins ya lipa SHA today is opt-in lipa SHA pole no mareyandikithia every other day in the week ta muthenya wa Thursday kwari na andu more than 1000 people aria meyandikithirie thiini wa lipa SHA pole na tukathina so people are still ni marathi makimenyaga ati lipa SHA pole ni kumatethia. Let me ask you Madam PS of all these issues that we have dealt with na lege imwe lege tutahutĩtie ne uritu kagira kuhe thirikari gukinyia message ino kuri andu makamenya maundu ta macio ratariria nikyo ndi yaba but before you came here SHA irutete wira mwaka mugima ciuria ici ni ciuretio maybe ne buria wagirwe ni gutwira maybe we need to improve in our communication tari wagirwe ni kunjira njagirwe ni gukaga bo wiki o wiki na unjire ni twagirwe ni gutuma andu but we are not quiet tondu nginya ni turatumira andu aria mekuria in the bottom of the pyramid. Registration ni happenaga through ngao national government administration na ni athomithie mena information hiyo our community health promoters magakorwo me athomithie our facilities andu aria mara attend andu ndwagirwe ni gukinya thibitari ukerwa ati iyo haifanyi magirwe ni gugutariria matiagirwe ni gugushana koguo where the challenge could be nonga na mundu uria a bit agirwe ni gukorwa ke disseminate that information na ndare aranyita wega piu na nikio continuous training ni rathi na mbere turathi na mbere tukithomithagia. Remember SHA ina mwaka umwe riu ingibitukia just mwaka umwe na buria tungiuga ni ati Rome was never built in a day. Turariririo boro wa NHIF yari more than 60 years tuka compare na SHA iria ikarite mwaka umwe tuteimebio na miaka iri ni kutubote kuthina mbere na kurekebisha gitumi gia compare ni riri na haha nguria kiuria kihana ta kina opinion ya gutukania maoni ma andu aingi gitumi gia gucompare ni riri SHA ina mwaka umwe it is very correct mwaka umwe na kindu ta mieri iri because I think it was around October but ya huthirire bia cigana niguo gukorwo igi set up around 400 billion to set up that system compared with for example the system ya NHIF which may have been as old as you have mentioned no legede na structure iyo ya kurehe efficiency iyo as the government has been saying. So where is the challenge? They go 400 billion according to ya huthirire cigana Madam PS Nwe gukunja ni gukoragwa na ndeto nyingi muno and thank God you are here today. Ngwiciria ni tutige gutumira emotions kwaririria ndeto iria andu matena facts about na maundu ma issues procurement ni ndonire ndeto nyingi muno anga more than this but the fact of the matter when partners come together Kenya is using a lot of PPP approach
public private partnership approach nigu maundu mathii na mbere koguo ne tutige gutuika speculative na kuthi into details iria tutena fact about na rutondu ha Madam PS ni twambe turoria atiriri is it working or not okay mbere onoka thi ati what was the process is it working or not ambonjire kwanza wewe unasha umwende nie wana thibitari na sha ne thiete nayo no thiete nayo nega gutethia ne thiete nayo so is it working or not I'm not refuting that fact so it is working no wega riri asa ambonjire it is working nikora kira konjira omothe PS ne nguragia ciuria nayo cokia no I have used it however ciuria ciekuo na ni ciucio turageria kurania no ningere ni kurabatarania uyu ni undu wa muingi so when there is that rumor for example yate mutambo uyu wahuthire ciringi bilioni 400 then you are here Madam PS that is not true tuire atiriri wahuthirire mbia cigana that is not true the 400 ciare cigana no riwe no renda ku divert katutika divert how much was used how much was not used ndakwira thirikari ni irakinyiriria muno maundu ma private public partnerships na wina PPP you don't have to use even money ni andu ma investaga into the system maka invest okay over a period of time besa ciao igakoragwa ni kairecokia nurona nginya barabara ino ikoragwa ya expressway thirikari ite atomirira mbesa ni kandu mokire makika atia makiinvest thiwiria turariba ukibituka ukariba ukacokagirua a certain percentage nigu mbesa ciaku ciecokeria over a period of time koguo ni tutige gukora tuna maundu maingi muno tukiuga thirikari ni iratumira mbesa korwa thirikari no icirie gutumira mbesa ciayo thiini wa healthcare maundu ni monde tutingibota na nikiorona nginya musaada nitukoragwa nau a certain percentage ya musaada na ugakoraga thibitari onayo ni ira prioritize thiini wa segments iria yagirirwe ni gukorwa igikatia igikinyiriria makiria tugakoragwa ni turakinyiriria maundu ma public health maundu ma surveillance maundu ma ona mbere ukathi thibitari ugakoragwa ni tukinyiriritie ona maundu aria ungibota gwikira we mwenyewe koguo ni tutige maundu ma speculation ati thirikari ni iratumira besa nyingi kana 400 billion kuthondeka system ya SHA asu ni mabeni na dengi encourage muthikiririo mundi let us focus on nera ruta wira baria tararuta wira ni twirwe ni gukorwa ni system is low tugakorwa ni tura improve ni tura upgrade the system korwa ni madagitari matura tugakoragwa ni turera county government prioritize ku employ skilled workforce thiini wa thibitari citu as opposed to support staff tondu ndina nginya report cia how employment is na tutingienda gukoragwa angikorwa wagirwe ni gukorwa wandikite 70% of healthcare workforce ati niko urandika abati ni mo 70% andu ara marabata ku andu ara kiraka tugakoragwa tukirorio boro wa infrastructure improvement ya infrastructure thiini wa mathibitari maitu ithiete nginya ba tondu infrastructure to kuthondeka kihoro ta giki ukaugaga hapa nibo atumia magokaga kugira ciana ni turenda kuona dignity ya mutumia baria kinyite na dignity yukaga in terms of baria utwaritwe kuona nginya gakateini kana wall ya gukorwa kuna labor ward na kuna wa kuciarira twana na maundu ma commodities ndawa ni irakinya ku murwaru kana arwaru ni manyitite ndawa riria county governments riria governors mathi KEMSA kugura ndawa tondu thui reforms citu ni cia Kenya Medical Supplies Agency
ati no nginya gukoragwo na ndawa enough iria county governments makaguraga kumagia ku magatwarira arwaru. Ndawa icio cia arutwo a KEMSA nĩ irakinyĩra mũrwaru kana iratuĩka diverted ku thibitari cingi cia ite cia ona ite cia muingi na tukaroragia maundu ma equipment no ronire twina program iretwa National Equipment Service Program. National Equipment Service kana iretwa NESP ni ku equip mathibitari monde thiini wa bururi na county government magirwe ni gukorwa ma signite intergovernmental agreement na national government makatwaragirwa equipment isu kana suppliers magatwara equipment isu buria kiria equipment yo igutumika nigu mwendia wa equipment ino ekuribwa kwa guguti mbeca thirikari iraruta pasi. Alright. Tondu the next minute ngegua turatumirire 1 trillion kugura equipment. Equipment isu cia dialysis, MRI na equipment iria nene cia kuthima andu cia kinya o buria iratumika nigu ikaribagwa korwa yatumirwa ni andu airi mutwari wa equipment yo akaribwa pa that service. Right. Fee for service. Reke toranie ro hau tono akigweta horo wigie equipment icio na no ingenda go reke nguhe scenario even if you do not give me a figure. Partnership ino thirikari no renda ndeto cia mbeca muno ungiranjirire ti mbeca no scenario ndenda gukuhe then we move on to another issue. Partnership area thirikari irahuthira for example gwaka barabara ino ya kumariro ni guthie Mau Summit. The president himself announced horo wigie partnership agicoka akianirira partnership ino ri barabara ino igwakwo na muigana wa ciringi bilioni 200. So even where partnership is, there is a figure to it. At least for Kenyans to know. Na hau niho tungiakienda gukimenya. Na bau ni borenda tukinyiririe muno. Ona ndienda tukinyiriria no na ko ni unjirire ni ciringi ti bilioni 400 unjire ni bilioni 100 ona tungithire tene. Ndirenda ku insist atiriri. We have many partnerships in the Ministry of Health, not just on SHA. Na akorwo ni korenda a breakdown ya partnerships yonde ironekana thiini wa Ministry of Health, I will be available. All right. Juke nguretere list yonde so that we are not scattered here and there. All right. Healthcare is a very ni maundu makoragwo manyitiririte andu ma muingi muno na ndingienda twambiririe opinion. Alright. After this show twambirie kubeana ndeto itena bare irungi koguo korwo ni maundu ma partnership we unjita unjire umundi turario boro wa partnership ewika. Alright. Nego gwita ni muthenya ucio tukaria nginya cia US iria yegotine twarie ndeto cionde so that we are able to break down the figures. Alright. Haha hegie machine ici ciratwarwo kwi thirikari cia county again on partnership, right? Nigukoretwo kwina mateta ati thirikari nene ihana teratindikiriria thirikari cia county kuingira thiini wa agreement na mbeca iria ringi ciracoka kurihwo county governments cikauga ati mbeca ici cigakorwo cie nyingi muno kuringithania na uria ringi machine yo ingigurwo. Have you received those complaints and what is your reaction to it? I have not seen any official complaint. Ndionete official complaint kumagia kwi county government na ndirona kaundu kaigetia ati ni mararingirirwa tondu guti undu national government ingibota ku force governor asaini kaunyamu signature ni yaku ndu ngifoswa ndungirwa ati no nginya buria turauga ni atiriri there is need, okay, kuna thina thiini wa thibitari citu and for sure ni gukoretwo gutena macini thiini wa thibitari citu nera turenda gukava riu ni ku make sure ati wa thibitari ndukerwe thiuka thimwe na bau nja, okay, ni undu wa
fulfillment ya universal health coverage no gukorwa county ino itena uboti wa kugura macini iyo buria thirikari nene irekire ni ku negotiate on behalf of the whole country tukauga there are standards that must be met tondu tutingikorwa county ina ni ra function kana ina thibitari ira function wega na county yo ingi ina thibitari itara function wega no rona riu no ra overburden county imwe tariu ungiuga thiini wa Mount Kenya Kirinyaga Embu Murang'a Nyeri ikubaniriritie bamwe no ra imagine andu ma Kirinyaga makithi thibitari Embu Monde no rona the burden iria igukorwa nginya miraini andu magakuagira raini-ini ni undu wa kwaga kuonwa at the right time na efficiently kiu nikio turakinyiriria na nikio regwa we are rolling out universal health coverage na universal health coverage tekomini ni thibitari nderi ati gwaka kinyomba asa ni thibitari na services iria ithibitari ni iyo ni turenda kuona ati services iria ithibitari ni situ ni iria irakinyira mwananchi wa kawaida niguo na wathi level 4 kana level 3 ugakoraga kuna services iria irendekana. All right. Ni tutige katutige gutwika opinionated muno na maundu kana kurete siasa thiini wa maundu ma ugima wa mwiri tondu imwe ndi cietaga siasa ni tu siasa tunini turia tungikorwa tukikira andu ngoro itenjega ni ndirenda tukore very clear maundu ni ma ugima wa mwiri tukore tu positive ati maundu ma ugima wa mwiri ungikorwa kuna murwaru kwanyu mucii ona your village mates ni arwaru. Alright. Ona pastor waku ni murwaru. Ona everybody else ni murwaru tondu weu ni weu kwabũragĩrwo ng'ania ni warwarire turamuruta mucii turamutwara nginya Kenyatta na akorwa macini yo ibakubi na murwaru ucu ya dialysis ndangiumaga kumagia 400 kilometers away guka nginya Kenyatta. Icu nicio turenda kunyibanyiba. Alright. Miraini iria turaga guku Kenyatta ni coke na guku thiini wa level 5. Leo ne county cigana ci signate agreement yo so far? Cionde. Cionde. All right. Nikio ndirarigwa maringiriretu atia. Cionde. All right. Leo ndenda tobe tukorwo tukioya ihinda rinini ria kwamba guikiria no hena kiuria kimwe ingiakuria haha ucokie na ndagika imwe tu tucoke tuikirie arafu tucokererie twarie ciigie CHPs na UHC tukirikireria uguo kiuria giki kihana atiriri tariki 28 mweri wa November. It's just like a week ago, 2 weeks ago. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ne ugire atiriri only 36 reke thome na githungu niguo yume wega. Only 36% of patients get the right diagnostic and right intervention. 36%. So that means around 64 yeah 64% ni gukoragwo ringi kwina gathina na mundu no ende kuyuria atiriri how does this happen na miakere yothe thirikari kana ringi arigitani mara spend guthomithio na maundu ta macio guo and regulations cia thirikari cirauga ati if this information is with the minister. You know maundu ma ringi na ringi information passing ni koragwa ina kathina na level ya literacy at the lowest level of information receiving ni koragwa ina thina na kuringana pia na kuria tumite maundu ni megie culture ugakoraga ni turapuza maundu maingi muno koguo tonginya korwo ni maundu megie ati arigitani niguo gukorwa nginya na recipient wa this information kana consumption ya maundu aria marathomithio andu factors ni ikoragwa nyingi muno na nikio na discrepancy ya maundu aya monde na nikio na as we are rolling out the universal health coverage turameka an end to end
korwo nĩ maũndũ ma vaccination nĩ tũrabota kũthomithia andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo maki receive that information, mamenyage that is the lifeline ya twana twao. Korwo nĩ andũ ta arigitani, from the training level, nĩ maramenya what they need to do end to end. Waingira KMTC nginya rĩrĩa ũkathiria mĩaka yaku 3, no uramenya wega muno that you are holding the lifeline of this country at any given time. Twina regulatory bodies arĩa makoragwo makithima makiroragia maundu aya mothe in terms of training, in terms of infrastructure. Twi nginya starting from nursing council, KMPDC, kwina clinical officers council, kwina nginya nutritionist council, na pia nĩ tukoragwo na KHPO ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩcoordinate councils ino ciothe nĩ ũndũ wa maũndũ ma regulation including radiation. Koguo nĩ gũkũringana na what are the factors that are affecting, kana ni factors irĩkũ ingĩkorwo igĩ-affect either mũbeani wa ũboro na the recipient. And how do we improve on the same? Reke twambe tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũrathiĩ na mbere na mĩario gũkũ na Madam PS Mary Muthoni kuma Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, tukirora maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria rũhonge-inĩ rũu. Twambe tũikĩrie nĩ tũracokereria, tũgathiĩ kũraya.